nyizire nimbagambira ntakuruha kandi obutosha amakuru go kandikisa abana bitu abanya-Uganda twantu bagambaho tukumanyisa abo bakuru bonka abakutunga national ID abantu benshi nibagira ati bishenshonga y'abana abo hachi bagikwasiza amani kandi hari yitwa abakuru abakwetenge ndaga muntu emirundi mingi ninkiragambira abantu atobu no butendeza kandi no kugira obwora mutima ahabwo kuba kujangu bibore mukuru tichikutawombera yo kujangu omwana muto wetari munya-Uganda mbwenu ninye nangu project tujakire namani konka umuringo gwo mutano tukandikisa abakuru ngo bakagaraza busyenda nga muzabeze kwireho kandi orukwijo mu station nitwenda ngo leta abana bona because project ekigendera cyayo no kandikisa abanya-Uganda bona kutanduka mwana gubazara hati kwikamukuru okikwire obuzubo butwine abantu bakuru bariyo nebehandikisa nebagaruza busyenda nga muntu zabo konka makuru go kandikisa abantu nabana bato tubakagakirije so enshonga yiturohe yamani no kureba ko ngumwareta abana kandi ukandisa abana cyorobi cyorobe brand ukandisa abana no yetenga endanga muntu yo muzirogo omwe wenka amateka ga Uganda nagagira ngo mu Uganda no yo no gwo muntu okuba isheweye narinyina wogwo muntu ariyo munya-Uganda baba taroho amateka nagagira ngo ishenkuru nari nyakwenkuru so twagamba ishenkuru na nyakwenkuru biro twaritamba anko ba anti bishento so abo bona buri umunyabuzari wo mwana ukwatine na nishe wo mwana nari nyina wo mwana nicikiriza babo ino mwana ogu kumushendekereza ukamweyemerera bakamuhandikisa akatunga nini so tinkurebe nshonga bwakini tugumana abana batahandikisa ati mukuru wanje akamunsigira arakampara tiyacinterera tikine nshonga iwe nko munyabuzari wo gumwana mutwaro umuhandikiso gira nyina wo gumwana nibamwita Rosemary arakampara nagamajingo takagarakaga konkanyi wendi shenkazi namureta bamuhandikise ngo akabo munya-Uganda hamere ubundi atunje na nini